Pinap Union Minister Amit Shah Karbiang Long Radaphan Tharve ke Doksi Wanjima mate aprang ke wang atumason Tharve ke Thorsi Wanji. Bang Suri Risim Kangtang ke Odasong Klem Bangatum Assam Chief Minister Sonowala Thengno Hili Kaman Kachodai Dam. Arpe kasai katiki penta methanga hem tun chilang pon un. Kardom pini prime time birtalong pen nili sami jirbon kilingpi non arjuik tha birtang ton pen. Pinap lake thang ni phain koira pholo. Bangsor ni ke denarong nuraka hidia klamalong Union Home Minister Amit Shah ke wang jiarnilo. Bangsor ni aphan Karbiang Long Arada kar I ahem prek pangdak tekang pupusi ke ongdung Karbiang Long Arada tum aning che thepon rinti. Ahok Amit Shah lake det pia dangalong nongnam kache thangklong Union Minister angbong pen inudlo. Nonamat alang li det pi kacharia Minister abitung angbong Home Minister arpu ke do bang phulo. Alang li ninghang pulute Karbiang Long Arada kar I ahem prek setame kipi una jakong ke do bang phulo. Bang solam pen matha ponsi Karbiang Long Arlo risim kangtang ki otla sonsi PDC ke KLNLF KPLT UPLE pen danglok ke ongdung risim kangtang pen long ria parman kache songbo matum setame kidam tang thang ni phai inkoira ke thomarni Guwahati rong supi Assam Chief Minister athengno along risim chihodai damlo bonta Karbiang Long Arada kar ia bangke Article 244A mate hempre bangso hemprek alam pangdak tekang popusi penap ke ongdung Karbiang Long Arada chitodunpo bonta langdamlo pulote kedam tang surihini ra sir ke paningkan BJP songjapo LK Advani la pen surihini ra krip lianingkan MP kilik kapache thangje phan dongmuka kalong non ke dubom Union Minister Rajnath Singh ke wang hut setame jongsi Central la pen state along BJP song charilong lo pulote Karbiang Long Arada tumaphan Article 244 ए banke pachun pon popusi lamchak chipitikang lo बहनों भाइयों अब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने का साहस करे 4A को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए यहां के लोगों की मांग मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो डिमांड है हमारी गवर्नमेंट बनाइए और हमारे कैंडिडेट जयराम को भारी मतों से जिताकर यहां से भेजिए हम इस इशू पर बहुत ही सीरियसली भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट विचार करेगी ये आपको भरोसा मैं दिलाना चाहूं bonta Central along BJP kachari ningkan pleng dera phita Karbiang Long Arada kar I papleng pipon thekthela lasi non mate penap dena rong along Union Home Minister Amit Shah ke wanghut PDC ke asong pen danglok ke ongdung risim kache hodai dam arlu asong atum pen kache tokjia lam dona bangke kupilo ke manji Article 244A phanma matangte kedam tang UPD asatung MOS kache toga hudason kaching thura phan choplo mate Union Minister Amit Shah lepai Karbiang Long Arada phan pachubai te kang lipoma Karbiang Long Arada phan Tharve ke doktong wanjima mate Tharve ke thor bonta Karbiang Long Arada tuma bangke Tharve ke thor ke chuingtung tesi Tharve ke dok mate kaching thura bangke kalisi hempre kang thim kapang dagalam karju ponjia phansi pinap lak amuluk chitodunpo News report Karbiang Long Live Karbi Akhaya Parman Hili Kaman Pen Kachesongpon People Democratic Council of Karbi Longri Karbi People Liberation Tiger Karbi Longri North Kachar Hill Liberation Front Pendanglok ke ongdung risim kangtang ke oda songatum ke damtang thang ni phai inkoira ke thomarni Srimanta Sankardev Kalakshetra International Auditorium Hall along Assam Chief Minister Sonowala Rideng Hili Hodaipon Bangso sai ke deng ponahut Assam Police atum pen chirap chitudunsi sai do an pachunpon Bangso sai ke deng hut Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kachetong dunalong MP Horan Singh Bey EM Lun Singh Keron ADGP Hiren Chandranath IPS Padma Shri Rongbong Terang HCM Chief Secretary Jishnu Barua Director General of Police Bhaskar Jyoti Mahanta IPS Pendanglok PDC ke Chairman JK Lijang Pendanglok PDC ke KPLT KLF KLNLF lapen UPLA asong do anche tongdunsi heli kaman kachipia mailong RDP do
Bangso Mailong, Karbi Anglong Autonomous Council CM, Tuliram Long Hang Kanin Jepon Atengke. Karbi Anglong Aratum Ajak Dinkrui Pen Akemang Mate, Indian Constitution along Ketokdak, Article 244A Kapachun Ponjia Pansi, Assam Chief Minister Sarbananda Sanwala Thengno Ninje Ponsi, Kevangji Thangthang Nipai Inquira Porn, Union Home Minister Amit Shah Kevanghut, Kachitok Jia Lualong RDP do. United People Revolutionary Front UPRF, Karbi Longri, North Kachar Hills Liberation Front, KPLP, and Kuki Liberation Front and Kuki Liberation Army have come out to give up arms to negotiate with the government with peaceful and democratic means. Respected honorables, Chief Minister Sir, you are aware that the ultimate expression and long-standing demand of the Karbi Anglong and Dimashq is the implementation of Article 244A of the Constitution of India. Tripura, Sikkim, Goa pen Pangbarlo Pulote, Karbi Anglong along Lea Dangsi Kethelan. Lasi Ajak Dinkrui pen Karbi Anglong Arat Akemang, Article 244A Bangke, Langpachun Pinang Popusi, CM Rong Hang pen Ningje Pontu. The more development will take place and make Karbi Anglong and Dimashq Prince of India. Honorable Sir, we need, as a Constitution of India, Article 244A, long-standing demand, because we have geographical boundary 10,434 square kilometers above. Beyond in Goa and Sikkim, even Tripura also. Goa total geographical boundary only 3,702 square kilometers. Sikkim only 7,702 square kilometers. Tripura 10,494 square kilometers. We have Karbi Anglong total geographical boundary 10,434 square kilometers. Sir, Honorable Sir, we need permanent solution. We need implementation. News Report Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong ang kang pialong ingnam ke thedunga jok thengpi theng prang kilir sengpen alon ke doalong kenang sora thengpi theng prang pen hawara radaphan kireng awarsai penang anlong ponlo la suang bong non kache thangklong arnivang harusuri ke jor ke nam bom arphe ka nam kachibir tipen hemrit kache kim anparta gari motor kache nam thek ponlong halapu ke nam kirera tumsitame ajo phirlo do desang se pen ke nam kireta thek ponlong Labang suang bong mahaldar ke klematum pen biha ke klematumang bong setame penang an along penalong lam thama kachi hilinang la puson setame tunang lo Karbi Anglong Autonomous Council hin pen mahaldar ki piponalu ke choklim ki pi ke der pen ron ripen tangka ke hangalam theta chithan prian pin lo la anang bong setame isi ningarong memia bangke vothat langsu Robinson rong hanga supu sardihun rong hang pen labang suasai ke klem kachipaduk kru bajok Meghalayan chot kalisi India det angkang pia kaprek along rialong kapele dun theke churu reun e labang so ke klem ajok Karbi risonim so sarpimar kadu kawe bang trokebra troksia tum setame arnivang kachongdat chotelo dunsi kireng awarsai nanglong dunlu sardihun rong hang pen alang li ke klem ponalam the ilitum arju ponsina Nilibang kilobang gala non sop bahara All India non atumi ke dam ceng bang ke Hyderabad dam lo pini bang ke Ranchi dam po dan abdi bang ke aro Nagpur dam po langsung se dam bom lo non booking do bom lo antan nang li long la so kam ke claim pen jok bang ko an pan Karbi tumpan ke engagement mane kam ka pe claim pon nili non permanently nili godam long do bom bang ke 7 jon permanent do somartum nang do dun bom lo inke daily rong asol sarpimar non Osomarno o Korjang non 67 lebar dak nang reng dun bom lo 67 labang so sai ke klemalong aron ripen ke nam kiret ka chong huatum dupi lasi thek an ke methanga muni retum ke klem ka chipaduk pen alli ka chipalong dun jia phansi bor inangji biha ki hung hello khayanu jo khayar chaklo puta sardihun rong hang pen than mane bang ke arit up down doy every day market up down doy inke moholdar tumbe nili tum chinki boy latum central range andar lo wan lo pulate nili moholdar against pen mane dak mal pawan toy lo empar ke tipi chalan
chalan siding chalan pudu siding chalan pen alang tum wan lo pulo nili tum 68 pura packaging mal dry mal lasun aret pibom Karbi Anglong Autonomous Council kacharia hin penta ar phe katikia long scheme mesen ke deng pen anso se kachutikia rarapan avar sai pipon pulote anso se havara raching thurdunji pusi lam the jai Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live Rat ka cheleng atowara long langroi ka pangkai peda dimalong jongsi dolong ave pulote ralatum ka cheleng jia phan ningkreng barla setami akisung jok ponun elo Lason si lang sumipia havara long kido rong pliara tumke aningkan ta kisung jok ponune dedlo. Aho lang sumipia havar lake nilip lapen diopania constituency hoy long sido. Bangso jok constituency hinia tum setame nilip palang ponlo nang lapen nilip abang diopani palang ponlo nang puche koy seroyamat lang sumipia havara long bangke non puanta kaching thura mo vedera sonsi thek pon long lo. Langso me pia havara long bapu terona rong biren tiswa rong hemari sing nara rong la pen sar thelek therong la rong pliang bong pen don pharo so sedu bonta towar pia long matsi langroi kiliput penajok hithi kulat kedam pendang lok luka chario sumaratun kedam ke bang penang anak kisung dunang kok ajat seta mithanga rup tu kok ajok aningkan vanta cheka dulong chikimsi helat bom bonta langkete hut na ke pon pidet titia jok Rongara tumta kamatha kisum nang dukoklo. La Sibukajan MLA Dr. Numal Mumin lapen CM Tuliram Ronghang ake Japon Team Karbi Anglong apansi bangso dimalong dolong ke thele kalisita dolong vekling anta nang selam pipon anta chok pusi raratum kachuni ripadupon. Choki hola pen Sonjit Krok Karbi Anglong live. Tangte pini prime time berta ke lapon se kang tonik lo domi thak me kardo